pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi video recept. Danas ćemo praviti jednu finu tortu za koju ste sigurno svi čuli, a to je čokoladni Milleram. Za klasični onaj Milleram ste svi čuli sigurno i sigurno ste ga svi jeli i probali, ali ja danas s vama dijelim recept za čokoladnu verziju. Evo iskreno, ja ne znam koja mi je draža, original je original, obožavam, ali ova čokoladna i to šumsko voće, ma oduševit ćete se. A prije nego što krenemo s video receptom, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, pratite me na Instagramu, na TikToku i na svim drugim društvenim mrežama, a mi idemo sada brzinski napraviti čokoladni Milleram. Zamjesimo tijesto od brašna, šećera, praška za pecivo, vanilin šećera, maslaca, jaja i kakaa. Tijesto ostavite pola sata u hladnjaku, tijesto razvaljajte i utisnite u kalup od 20 cm. Zajedno stavimo kuhati mlijeko, prašak za puding od čokolade i šećer. Kuhamo dok se lijepo ne zgusne i u vruću kremu dodamo Milleram. U kalup izlijte kremu, na kremu dodajte voće po želji, ja sam dodala smrznuto šumsko voće. I pecite na 180 stupnjeva oko sat vremena. Pripazite jer svaka pećnica je drukčija. Na ohlađenu tortu ide još preljev koji pripremite po uputstvima s vrećice i to je to. Evo dragi moji, moj čokoladni Milleram je gotov. Kao što vidite, presavršeno izgleda, toliko je kremasta torta, toliko je ukusna i fina. Ovo voće daje tu jednu dozu kiselosti, ali tako se dobro spaja s pudingom od čokolade i tim Milleramom, ma ne znam, ja ju mogu samo hvaliti, a na vama je hoćete isprobati ovaj recept i dati priliku ovom čokoladnom Milleramu. Ja vam kažem da ćete se oduševiti. Evo, drago mi je da ste i danas bili sa mnom u ovom video receptu, a mi se družimo i vidimo jako brzo u nekom novom videu. Pusa! Ma meni je prefino. Ko voli čokoladu i onako malo kiselkasto voće, ovo će ga oduševiti.